kumsulo inavi aniki mukubidi agizani solo kekani kini na mukubidi ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe akoto kamipini aniki mukukini asazani solo no Arab New Sutsa Kithe no pikiuno kekani kini na mukubidi mpe Miss Universe contest kisheye United States gaku California States Los Angeles Puri Millennium Biltmore Hotel lo sagekhi bidi kakani solo lo kisheni shani ipi ena Tilena agdishela ilon kiugongna Pakistan gakuna pana gaku jelana agdishe tipola ilon kiugongna pana gaku film actress JKP mi laki Nur Zarmina kishalvai ipi aniki mukuktu agizani tsololo NDTV World News Sutsa Kithe no Israel's military no pikiuno ningu Israeli Defense Forces wushimi okono ovekyu pini dongo hipu pini dolo asala toku dolo ningu no Gaza Strip yege Khan Yunis fugi piblo mawasin town ngo kamila Palestine Hamas galmi ko sas alka tivekli kiulo panong kami akhu kahawai ipi itagi Gaza Health Ministry mpona pikiuno atsala toku dola Palestine mi timi kami akhu kahawe ke koye akikihila fotoku kini shibai ipi aniki mukuktu agizani solono American Broadcasting Company News Sutsa Kithe no pikiuno West Africa yege Mali gakula Burkina Faso gaku gutu pibla takani solono Dembo village no gamyo kono panong vu farm la akumla shichekelona alka kipemi ampola ki igipu panong dola tini mukutso alkana vekrepitivai ipi eno tie Bankas town la mayor shakyu maulaye gwindo na shupevai ipi ikimo alka kipemi mpo tipakoye kunakom kokila pumlana pe ipi ikimo timi akichiu na pikiuno panong ye JNIM Jemaat Nusrat al-Islam wal Muslim terrorist galami ko shaganani ipi itagi asa Kithe no pikiuna agalam yom ko hipona West Africa yegala Burkina Faso ga kungo Niger ga ku ena Mali ga kulo alhoku tu akpuna shicheni ipi aniki mukulaki takani sololo the Indian Express Sutsa Kithe no pikiuno India ga ku Karnataka state Kodagu district la apulaki Naya kanda bagana ampel hobidi sha kiuno panipu shilpa shethama ampe shigitsni sha kiuno phone lono timlaki sa kelono alkana li vekapithivai ipi pana panipu vekapithive kiu tipoye li lojipu anipi pulupsa kiulono li pithive kiu ke ipi panipu alkana vekapithive kithiu paliki viraipat police station lo surrender shivai ipi itagi the Indian Express Sutsa Kithe no pikiuno azati poye ovekyu salolo grama panchayat mkola member laki shicheni ipi aniki mukuktu agizani salolo the Times of Israel Sutsa Kithe no pikiuno Israeli Defense Forces wushmi okono Palestinian West Bank territory yegla tulkaram pugla agizani salolo bom kami vesuvetsi kiulo Palestine mi tomo akhu kahawai ipi Tilena Palestine mi akhu kahawe ke kodola kamina Palestine Hamas terrorist galami kodola commander shichike ko ipi ikimo panong kiji akhu kahawe ke lapismo aniki mukuktu agizani tsololo Al Jazeera Sutsa Kithe no Gaza Strip Health Ministry mkono pikiuno Israeli Defense Forces wushmio kono Gaza Strip yege Khan Yunis kogla itage bom kami vesuvetsi kiulo Palestine mi timi hotache bidi akhu kahawe no timi akhek thuno mukutokuye izavai ipi itagi asa Kithe no pikiuno Palestine Hamas terrorist walami kongo Israel hakuna agusha kiu hipona akhi toku shibai ipi ena agushiye iti tolomu tanpe ipi aniki mukuktu agizani tsololo give independence Sutsa Kithe no pikiuno Ukraine ga ku gushimi kono aniki mukulaki takani tsololo Donetsk Oblast la Russia ga ku gushikyo laki Su-25 ipi kyo laki ye space kungu chekelona beklu krese ipi itagi Ukraine ga ku armed forces wushimi kodola general staff mkono pikiuno ketani kini na mukukini mpe supakhi mukubidi tsololo no ishitolo Russia ga ku na Ukraine ga ku sasu agusha kyo hipola Ukraine wushimi kono Russia ga ku wushikyo bomna shupsavets ke koye akikihila akhek thuna phoswo kini shivai ipi itagi Russia ga ku defense ministry mkono pikiuno New Russia ga ku wushmi kono Ukraine ga ku wushinanu Patriot missile system ipikiu lakingo ATACMS Army Tactical Missile System wushinanu lakige bomna shupsabetse ipi
asa Kithe no pikiu no Ukraine ga khu wishina nu shup sa ve kyu tikma ye United States ga khu no Ukraine ga khu sve ke ko ke ipi ena ATSCM Army Tactical Missile System wishina nu tipako ye agumi ko rocket bomb ko missile bomb ko kungu chekilana bomb na vekamba vets ke ko ke ipi Aniki mukuk tu agizani sololo tribal media report laki courtesy sasa Kithe no pikiu Aniki chireso asazani sololo Assam police mi akona Kachar district Markulin village lo Marsai apu mi ktu militant wala mi ko ke ipi alkana panuk tu vekapiti vekiu gongno Marku ki zomi sai kuto mo no panung lo iti tolo mo kemo ve ipi panung no pikiu no New Marsai apu mi ktu tipako ye militant wala mi ko kumoi video footage lo no itul kiu krilo no panong ye ambush kiu momo police mi tipako show attack kiu kahai Assam State Chief Minister no panong lo na agushina nu khami kagalwai pikiu tipo ye akim ki sa pikiu shwai ipi yetagi panong kono pikiu no ye pekana akpuna hipo ye phulve na police mi tipako show agime betsmasai eno panong no New Marsai akumik tu vekapiti vekako kibolomi akibu lakila huka kro lakiki sumasai ipi The Times of India sasa Kithe no aniki mukulaki ka khani solo lono pikiu no mar militants walami panok tu no alagi la zlena Assam police mi to ambush kiu lono Assam police mi tipako no panong vekapiti ve tipo pikiu ye kucho kumoi ipi video jutho tipo kikilano itul kiu no marsai panok tu tipako ye a tipo lono alka kivekle kiu lono panong khu ka have kiu kumoi ipi marsai Delhi pugla ngwa ke ko amko lakhino panong mlo ke mo kiu sa ena memorandum ka ku lakhi ge Assam State Chief Minister villa yesuveni pi akupu shibai ipi aniki mukuk tu agizani solono the Jerusalem Post sasa Kithe no pikiu no Palestine Hamas terrorist galmi kono Israel territory yege kadau rocket bomb vepu kela rocket bomb tipo idechle sasa igveno pana Gaza Strip yege Nusairat municipality la akipiki laki show vepu ve ipi ikimo tileno pana Palestine mi timi kije vekipiti vekela pismo Tie Israeli Defense Forces wishmio kovu media report lakina shupevai ipi etagi panung no pikiu no agushi hipola Palestine Hamas wishmio kongo Islamic Jihad golomio kono New Israel ga ku sas agusha kiula rocket bomb vepni vekiu ye tomo shivai ipi etagi Israeli Defense Forces wishmio kovu media report sasa Kithe no pikiu no ovekiu solologi Palestine Hamas terrorist golomio kongo Islamic Jihad golomio kono New Israel ga ku kdaw rocket bomb khami vepu kelo rocket bomb tipako khami idechle sasa igveno pona Palestine civil mi khami ge vekapiti vai ipi aniki mukuk tu agizani tololo New York Times Post sasa Kithe no pikiu no Ethiopia ga ku Geze district lo aniki mukukini asazani tololo atsala igona ku kiwong no apu kinila anene vekiu lo ayegina aki tomo venalve ipi ena tilena timia akhena hope musho akhuka hawai ipi tilena timia akhek thuna timi khami khapelwa kimu timia akhena hope musho ye khapem lawai ipi ena timi tomo kumo ye pumlana pe ipi ena timi khuna kono katami khapenya no chekelono panongwe anekni no venalve ipi ena tie local government's emergency response mkolo atusha kyu heptamu fetinono asazani salolono shupevai ipi aniki mukuk tu agizani salolo Ukrainska pravda sasa Kithe no pikiuno khetani kini no mukuk tumpe supokhi mukubidi salolono ishiptolo Russia ga khuna Ukraine ga khu sas agusha kiulo Ukraine ga khu wishmi kono Russia ga khu wishmi alkango bomna vekipiti vekya koye akihila lakpungu khetani hoso tache akheto kuna ho tache shivai ipi Ukraine ga khu wishmi kona Russia ga khu wishikyo bomna ship service kya koye akikihila akhek thuna hoso kini ena helicopter wishikyo akhek thuna mukutso teng wishi yegiklo khetani tache akhek ni na ho tache armored combat vehicles wishi yegiklo khetani chigaso artillery system wishinano khetani chigapungu akhetso no ho to kubidi air defense system wishi yegiklo akheto kuno lakhi multiple rocket launchers wishi yegiklo khetani lakhi akheno mukupungu
Agushi shuka mukutache Russia ga ku gushina nu hipako kumzi ampe kini dola Ukraine ga ku gushimi kona shup sabetse ipi. Russia ga ku na Ukraine ga ku sasu agusha gyu hipolo United States ga ku ngo NATO North Atlantic Treaty Organization ga ku kamina agushina nu ngo tokhala Ukraine ga ku kupucheni ipi. Ishu sa Kithe hipado nong kumzi shikimti.